mulimu ya kironganiro kyonse nangu mulimu wa kironganiro kyonse uwakubalirako yuyu Kristu ashira kikalire nikalengenya abanko ukuba abasambi kandi pabushikubwa lero imwana inende kwa tusambirishanye mukwangufyanya kamutwe uletira nangu uletosokutira ubukule bwetempere erione kironganiro ubukule bwetempere erione kironganiro emutwe twalainda nawo nomba eko tukweta akashita akalinga ndefwaya imwana ine twasanye ebisambiriro mukiputurwa ifirifo pakuti tukonke bwinwe tukyakulainda ikiputurwa kyakubalirako ukutendeka wabukule ikiputurwa kyakonkapo ukutobeka kwetempere ikiputurwa kya namba 3 kireso kyokutira obwimanisi bubi bwetempere ikiputurwa kya namba 4 kireso kyokuti obwimanisi busuma bwetempere ndesuubira tulera tulekonkana ffe bwino omutwe tukwete tuleranda pabukule bwetempere eryo nekironganiro nomba yamashiwi yali musika kwati yali kimo nali mubama okusiwa kwati okupankiwa kinkalerandako oli kuntansi obukule bwetempere eryo nekironganiro ndefwaya tulondolo lyayamashiwi mukuyalekanya mukushika witambiro lyesu eko twakulawo omutyeshiwi ilirekosa okutira itempere ndefwaya mulebikako mwebene kirawuma oli muno eko nasosa eshiwiri etempere ndefwatire ibikako eryo eko nasosa eshiwi ilirekosa okutira ikironganiro ndefwatire imunange ekitulongeni ndesubira tulengera pamwaini atepo nakunazo seshuri etembele ndeko amule yambula koke mweka kwati ndeso sakuli mweka nyejo kwati ndeso sakuli neka eryepo nabonje shuri akironganiro ndeso amule kimono kutindelanda palukusa ekitusikire kyani natotera iko nazo selesio ndeso atufunyemu yali amatontonkani yako abaturelanda kuli kikikurwa aini nali mwaka kuserwa ati bukule bwetembe nekironganiro kire tukakuliki ikite ekikire kokwabula imwe so ewo ndeko sako yimwe ninebo kulikira ubo nekitulongeni kukanaposa akashita nga twalolekesa sana mu kipingo twaberenga muri 1 Corinthians na warena Korinti wakubayako chapter 3 verse 16 twaberenge nalalondola tekulingana na akashita nga twaberenga muri 1 Korinti chapter 3 verse 16 pali bamashiwi ayakusele Paulo alesho okusosa okuti bushata mwanshiwo okuti omubiri wenu litempere lyakwalesa ebyo okutenjemuka kwesamba alanida kona kimwe kikwire okusangwa muri uyu mubiri ekyo okwire okubomba so ishiwi lyetempere tuleranda ku mubiri wa muntu ebyo nga tuwaendako munama nga kifaanono mukipingo mwali beshiwirimu eribombe kiwako ilya mwana kashi mumabuku yabusesemo lilola sana ku kironganiro ikironganiro kyakwa Kristu kibombe kiwange ekiwirira mwana kashi nangu kusiwatubashani nabwinga natotera ati bride ati nabwinga kanti akusokulabo nti ekironganiro nangu ekiwirira kironganiro tuleranda kalukuta kulwa kwa Kristu uloluka kumamo aluwa basangula emisima ebyo nakirofine tulikono pesa mbali asalo kanti katitendeke kukikomo kyakubalirako okutendeka kwa bukule nomba ubukule nalambirako ikyalandeke ati twakolongana twamba obukule obukule nalatosako obu nalatosa petempere ekyo byatendeke okukulwa obukule bwetempere bwatendeke muri Genesis nangula mukutendeka mwibuku byakutendeka ekolesa omwine ukwabula okumupera ko decision nangu kwabula kumupanda kwa mano kukirengwa kiri kyonze pesamba lyesonde nekyali mumulu omwine ekalesa kukutemwase kwako kukitemwiko kyaffe
Aima asosoka kuti katulenge omuntu mu kyasa kyeffe. Tapaliwo ayebere Kristu, tapaliwo alembere enkalata lesati alenge omuntu. Kutya mwasi okwakwalesa. Kansaba tulekambirako okweba ati imwana ine twafuna kukutemu okwakwalesa. Tekupangwa kw'amaani okwakwalesa bamupanira kupangako nomba omuntu. Kyali tekyakutemu okwakwalesa. Omwine amba okutukaliza lekiti itemperera ngu amba okukuula ekumpeeri. Ndesobola kulengera pamanyi. Nga nabutuka mwanjeba nabweshamu ndepepekana nakashita 45 minutes. Ile mbotinga lika kwapo kuti waberenga mukutendeka chapter 1 verse 26 kufika mu 27. Hapo tulesanga lesale tusokutira katulenge omuntu mukyasa kyesi. Nomba leketa lye tukala amashiwi. Kalenge ly'omuntu mukyasa kindi nangu kumufashanya se kuli kindi. Ambulako ikire moneka imbeera kyakwe kuli yena etwaferako omuntu. Ekiribulo okweba ati omuntu ulya amupeera omutengo nangu amupeera vaali ikulu sana bali tukulisimu ikifumine kuli leso omwine ikiyamukira kuli nani omuntu. So omuntu kyaba kirengwa ekyakinda amakono pesamba lyesonde kati waitaberenga mukutendeka chapter 2 verse 7 epo tuwasanga nomba omuntu lesa amuhumba iyo lesa leku katikati ulengi omuntu kiri mwipange lyakwe apala n'omuntu epo talamubuuka empika. Mu Genesis chapter 2 verse 7 mukutendeka tulesambireko bati nomba lesa abonsyako n'amasirio imwe ireitwa ngeloba okupanga uli omuntu. Iyo apanga uli omuntu apuusa muno omupu ikyali kimumbwa kyamba okulanda kyamba okupema. Nomba kire kirepema nakikwatako olubali lumu nangu komponenti yakwalesa. Nakikwatako value mutengo uwakwalesa. Kyapusanako n'enama, kyapusanako n'omushiri, kyapusanako n'olwerere n'entanda n'akafuba. Saba chapa mutima wakwalesa pantu nakisenga kwa DNA yakwalesa nangu mupala nekishibwa kwalesa ikyateka kwalesa. Nomba ili tempereko lyakulwa lyakulirwe 100% mwawulamu obwatya. Omuntu aliwa ololoka 100% mwawulamu obwatya. Leka tabulengera na component nangu akalitoni akalikonse akakwetemu obwatya. Nomba uyu muntu babanga bakumulanga valulesa abikiremo valulesa emwine wa kintu kyonse. Nomba bakulanga ati uyu muntu nawo nakwata komponenti yabulesa amupeerako ikyakaniko pesonde. Amupeerako obufumu nangu amupeera amaka ayakukontrole ebintu bimo ikiretangwa mu ibala lya Eden. Abali kateeka wa mu ibala lya Eden. Ambo kuloreke shapo. Mukubelenga mukutekanya twasanga ambo kwirike ebintu amashina. Ili tempere bapeera kuli besamaka. Uli muntu Adam emaka bamupeere. Kalo lesaloleke kyati kwena nimupeera kyonse nambata tuweme. Ili tempere ingirikira kokafwa nalyo litempere lyo babikako. Bamupeera kakwa tuwalinga okulingana na Adamu. Uwa mulinga tuwali ikiyene ikolesa amuno kwa bati nombesha bulika kopyo y'omuntu kamupere nani kafwa mukingereka Eopa. Ika bamupera Eopa nomba nga tuwamba okutenjemuka tuwalasanga okweba ti mu chapter 3 tuwamona Adamu n'abaleka n'abapangwa nomba waita k'olubuto lumo waita kw'ekintu kimu ikayita mu kufulunganya omutende waawe oyo muntu nangu kwaita kw'ekintu kimu ikayita mu kukowesha eritembere iriri muntu. Ikikintu kyamunekera bakirondolwa okweba ti kiremoneka nalimo kyamunekera mu nsoka. Nomba nga twatolokera kwibuku lya kusokolola tensoka balesoka pali katebanya atya ikisoka kikote ikinwena kikote uli likatebanya kyonongo ewa monekero okumukukulunganya eritempere ikolesa nalikuulako bwino pese ebo amonekera noma mukufulunganya afulunganya mu musango nki aletako olusi ukusangene muni ekisiga Satana atairerepo obufiti obwabuti.
nkenye kwekishinka n'obufi bakukyakowesa enki ekyempeere ekyo akikanomba muli obubufi amba okusata kw'amashirira mu bushe ngale ayikusha banyebere poshani bali ikimuti ayo amba okusosa nomba batwebere ekineti mukashana asosa nomba lina asosa eyo katebanyalanda okushikumuka lyako imwe nali mukalingana na nani okushikumuka lyako mukalingana na nani ngale alikwa information balabakwete obwishibiro obo bakwete kubalikira kintu nokumulanga kuti bakita exercise amakalesa abapeere bantu mulya ba Adamu na ba Eva balikwetya amakapakire ngwekitonse including nakatebanya nga abatemu nga bamutanzikete tekoba titabakwetya amaka mwishibiro kuti katebanya monekere munsoka insoka akyali subjected nangishapeerwa kuli Adamu kushikontolola namba bamulandu wakunaka kwa Adamu buntu ngolesa abukere abubonse abubibubi nombazi wamba okutamiro kwebati ikyempeere lyali perfect lyasoboloka omuntu awonasa omuntu afika mukufwa omuntu atainvite amaproblem ayamaproblem tukweteyonse panopesamba lyesonde bakyalo kano nga tuwalanda ati bonse tulane amaproblemu tukwete bandi balapera amaproblemu ya musifo bandi balapera amaproblemu ya nsala yambi yakokinisa bwabalerima bandi ati netulenga ndansikwete endalama kyakupwishisha bandi balapera amaproblemu dalikanalekana bandi nabo balapera pakyama kito bandi nabo ati awe kyalo kyatupesha muri corruption ubambo lwakiramo buli nsinzi problemu twakwata seimo luvembu olwembu nga lwafunire pesamba lyesonde tapenga bowinga ebiro omunankwe tapenga bowinga tolenga ya munankwe tapenga bowinga kitekyalifa ku mutundu wa munankwe omuntu problemu tukwete imo iri nga ambuleera eyo sindisi kyamulekeramo kiri ambuleera yakwata amalangi yakusanakusana amakala mulemuleka redi mulemuleka girini ambuleera iseinga imo siyasine ekyaba n'amasi yatuwakwata yaitatuwake ku kitabo kimo ekyalubembu ekyayingirire nomba kuli ba Adamu na ba Eva kandi twakitapa kikomo nomba ekyakutobeka kwetempere iri tempere twalimona gyatobeka omuli muli Genesis chapter 3 verse 6 to 18 nomba bakaberenga kuti natyomwa mukwangushanya bakwaya bena Roma chapter 5 verse 12 Avena Roma chapter 5 verse 12. Ekyo kya olubembu yayingirire mu muntu umopano isonde nempwa yayingirire mu lubembu ekyo nempwa yayambukire ku bantu bonse natwatera itempere lyakubalirako twalimona ku muntu atiriremonekera muri Adamu nomberi itempere twalisanga okutiryawa nombero lyawo eritempere mwishiri okutira Adamu alinga akabutwaka amataba utokuponenyapo alinga akalubutwaka amataba akakalubuto muri Adamu lesa kale monamo Adamu mo ale monamo ifwe muno bonse okupanga kwakwaleka Adamu enshira abo mpeshe iyakupangira mu mutundu wa muntu uli wonse nibotuleka mukutusamashira yakutira ati ala lesa na wali lushene isaipaire te Adamu mwali kibange kyakitike imwanga tamuli twerero kali ngateyo mutundu wa muntu kireka pakana Adamu alembuka aipa Adamu ikira pilibulo kwa batilesa muri Adamu tale monamu Adamu ale monamu imwe ine na imwe emkwali ebo ale monamu tale monamu ke Adamu eka tonga mwatu sakutira kibushereka tishaipa ile Adamu kira pilibulo kutira nista kuipa ile bonse alikalile mishira ya humanity nanguya mutundu wa muntu keta mbali sonde no mbepolesa kutemo umutima wakwe na ushisikwa seba apango muntu kwa ula advise kuchichonze eyo alika muno kutemwa kwako olubali lwakwe lumo nombolulu bali alikamo ekyamwalukira kabiri ikimumbwa kyakika mukwalukira lesa ekyo apeeri okukata
ito aperi amaka kyabonki amaka yakikwaya kupanga decision yangu kupanga obusalo bubi kanshi tempere bidakitashani yabongoloka nomba ekweri tempere nalibongoloka sirisese tulesambirirako omuntu unasyalwa mukyaka kye ikyalwa omena omwana kaki ati alependwa ng'omuntu wakyalo owafwa aliwo wabongoloka omuntu ukyaka mukupokerera kikulu yesu kristu lilependwa ng'etempere eryawonayika ninki twabonze kyekiwirako bati lependwa ng'etempere eryawonayika nipa mulandu wakuti okusyalwa kwomwaume n'omwana kaki kwapanga omuntu onto akyala kumusana wa mwana kaki akyalwa omubembu emukikyalirwa kya muntu emulandu wine kikulu yesu kristu tule mwena anyanta pano pesamba lyakyalo pano pesamba lyakyalo kristu yesu anyanjirepo ayisire mukutowolo lyekyembeere liri eryakowera okuti akuule limbi nekyo kyakitirwe munsi kushinga kitatu kuti baberenga muri John chapter nangu Yohane chapter 2 verse 19 apande kwa bamberengere emkwal natotela mukibemba kimati nkatobololeri tempere nokulisita cyane isi kushitasi nomba abayuda balifalikira kifulo mukutonto mukanya kwabo nalimo bakola nine ne tempere batosokwe bati kikopa kukule tempere eriule muna tuwapotele emyaka 46 years bakukule tempere nomba yokati walisoba cyane kule mwishi kushinga kabakanga ukuchungwe mwalelosha nga mwayapekamba kumulesanga okuti kristu kalelanda pachikulwa icho alelanda kulinshi mubiri wakwe mwishiri okutila kristu kufwala omubiri oyu ni pamulandu wakuwa kwa muntu pamulandu wakona ikakwetembere lya muntu afwala oyu mubiri okuti nomba emalile pepunda lya muntu alungise liyekyempere omuntu eka kyakwetemaka yakwirunganika adamu eka kyakwetemaka yakwirunganika adamu eka alyesheshenshire shingi ukuti alunganikwe kanuma yakulya cyamenso yaisuka yaisuka imunatishifwere ndi ubwamba ikyakonkapo ambo kufwayo kuifwika amabula ya mukunu ayo amabula yaifwika asanga tichakiremo afwa iyo amona presence ya kwalesa nangu auko presence ya kwalesa uparamishi kwa kwalesa atendeke kubutuka nisha atendeke kubutuka kuli simwesi ya rubene namba sisi ya rubene ai munokuwa bati bindu kyanya nikifwere ikyo ndemoneka ikyo mutima wandu wali ikyo wakwete buchuruka na lesa kesho uli atendeke kubutuka iyo lesambo kumufwaya ambo kumutisha amekushari kanalikana Adam, ulikuwa atakanko kutimsilekani yungwamba ntukwele nani nakwelesho alikuwa leta eshido nomba leta alishi echo alikuwa yakufalanika nani Adam ese mcheni palo maleta aishi de jambo kumutisha na Adam apero mulandu nani kafwa nao apero mulandu nani kasebanya kutisoka leta tambiro kwebe ntuka iwe Ngai wote kunisha kuishe alishire pambire sofi ya lwenu apiri bucheka kuntoka ataka kwa mashiri kali apiri ukana kuli ba Adam alanda kwa mashiri yamo ubusesemo bumo kali ba Adam ayo pano makonomba atinomba buku poana maleta abu lokufika nani mumane umuntu aleta mati ya problem inaleta kama tumjile kati kale leta muyuru bali abikire mu muntu kyati mu bali bakwale kaluye mukuloba nokutemwete kwa kwale kaluye mu kitani mukuloba ito akwale kanomba ayingira mu bwatya bwa muntu okuti omuntu afunemwita mu bwatya eto kristu atwaliryo mubiri nomba ayingira mu bwatya bwa muntu ekyekale pano pesamba lyesonde amone asalingirisha omuntu ekyalingiryo okwikalirwa lipesamba eryesonde nomba naishiko kutira umuntu naliwe alipesamba lyesonde kyekuti aliputushe
Eyo atoso munomba tuli muri John chapter 2 verse 9 muri Yohana. Ukutira nkatobolo eri itembele alela ndako mubiri wakwe nokulitula kwanshi kushinga kitatu. Ikirangirwa kwa bati pano mayangu ayandi kuli tembele limwali lekulwa. Ili tembele mfwele mubiri uyu mitwalire ulinokona ika pachapindama pamulandu wabulalelale wenu pamulandu wana mpulu yenu neme mbwesho mwakenda mukatika mitima shenu ninzi peso kusisenda nokutobola li tembele pesa pachapindama ayo pansi kusitatu kanyaka sobetelelate ilino kukulu okupata omubiri walulumbi Ngeto chaperwa kukatikati nso chetu kutira onsoli muno akapita kunkwa nishi bakula mukufule kikiri tembele chekuti chingire mu mfumu bwa kwalesa ati mukafala nelyo mukamumona mukafwale emibiri ya lulumbi ba Paulo baleto kaya mashini so Paulo ma Kristo akapata pindama asobolole tembele nomba ili akowela itembele ya imanomba itembele ili amuyaya ishaka chanikuwepo na kabiri itembele ili shaka pituwa matushi na kabiri itembele ili shaka eshiwepo na ngu itembele ili shaka ruwale uruwele ya uli bonse umubiri wapa Kristu sirikuli yabo bonse abashira kukelera Kristu Yesu Kristu ukuweshaka tontonkanya yabo ukwishiwa kutira umubiri barimo itembele ya onaika natabara kukelera Kristu Paulo barakusambisha mubena Korinti kutira umuntu ngaba muri Kristo ena kirengo kipya icyaka na kitenzi inzi asanguke tembele lipya sirikuli mwe ukusala po ngakwikalira muri tembele lya onaika mutalo muno onzo omuntu kakwinga boyanda pati yo ufayo kwandi wakwikase mukamutanda Onzo mundu alapirikika ukuti kule kwa kwenda kana ngukabo bakamone keko fe aya lesera ngaya le kwata alafu mamuka boba yako muri yindi ngakwata ko atesha alafu mwa kwisara mwisa umusuma nari kwegene sira kira ufochebo chapaleka turuishe ama tonkanyo Yesu aya bakora aya onaika aya kowera lakini mukatikanyeo Yesu Isemo chakwaleta chaba pokuwa ni mibere ya bena Kristo. Ikafile no kupimula bashira ba bena Kristo kutibaya bena Kristo. Kwena kashitaka kali na ikwetu hapa kikomo cha namba 3. Ubu imanishi bubi ubu akirongano. Namba pana Afrika nge kitulongeni. Eyo na palikira umomo. Kasi netuwa kiraenda. Kutibambere ngako Isaiah chapter 4 verse 1. Emkwai. Natotera. Emkwai. Natotera pele kia kopeni. Isaiah chapter 4 verse 1. Ati, uyu wabu shiku. Awana kati 7. Ati wake katomo umeunga. Ukuti tuwala upo wakuliwe. Yamba, kirefu atukuangu shekwe sendo. Tuwakula ifika. Enyo, apachiko mpabu ifika, tuwakula ifwa ile siyakulia. Pabu ifwa ile siyakulia po. Eyo chimbi, wakula ituwako pie. Sane mwobe. Bakintu kwa ishibati, pamawe kwenga waufwa. Alonga niwa skumchanda. Ile ni nebo Mary. Nga nebo Mary Banda. Tabakula nitati Mary Banda. Bakula nitati Mary Chanda. Sane muyambuka ya isa kuisa. Ekia bawa nakati 7. Balombako kuli uyumaume. 1. Ati awe, tuwakula ilisha, ukuifika. Ebyo futi, kirefu atule ituwako kienshi. Mushepanya, mwebo, mwana kachinga iseke. Kuli batata. Mwebo nakwe chupo sineneni. Ato sako kiachi, ineke ndefu wako kuliwe, ni saa nemu. Ikitia shala kionche, nakula isikila.
ekirapibwako bati namakitiire nialeka okupanga kutyapanga eka imwe kyekimuteko object nangukukiringanya kwani tunako tekyalefwa yani namba nefwa tubonene kupigula tuwatambira panono kauti timufikishe kyebalera ndakwapa mutikirima kyakwaleta nakikoso kwebati apale monekele eshimi ilyamwana kashi lireranda kwa kironganino ayi ekyo liresosa ebyo mukipingo kirima tuwamba okuberenga ndemuna mubena efeso twalaka tufikemo emutulemu na kristu obale pashanya ng'omulume ebyo kironganino ng'omukashi nomba iishita ezaya palekesema tayari pali iishita nangu yakumbwa usitulemuna abonsa figure of speech isintu isirina limo isyakupasanyishako kimo pakuti tumfike isyayilandapo nangemwakota kashikata tulina ifwe natwaya mbutukire sana mukusokolola chapter 3 tumona kile kironganino isiri 7 ekusyafika mukwampana naye machiya yelanda ezaya Panto kige kironganino 7 kyonse kyalikuwete emirandu eyo fimbi pakwate emirandu kyaletelwa advice yakukita eyo n'obupingushi ebyo sibiryalelekeresya kupa kironganino 7 nalebonse kiwati ulina okuti omufwe ikyemupakire kita kyani yinsoka munamina kashita nali mutatwasi kyokolero twakulakwesako ubuimanisi bubi ubwetempere ekotumu so apo pali ezaya twasanga okutira ati uyu mulume bamba okulandako ndefu amufumyeko kumyelipomu aume mubike polesa muri kristu ebyo abobana kashi 7 ndefu amubafumyeko mubike ponge kironganino kesirikenzeke mwala atontonkanya panti pamulanduna kashita nakibona okubula kimwe kyakukusokolola nomba mubike kwe kironganino ikemuletontonkanya namwebene muyibikeko tusambirire nomba ikyakubalirako bakisosokweba ati twakulali ekyakulya yesu abantu bayakulira ekebyo batusokweba ati ikuweleka tukwateko keshinaliwe baturibe na kristu twakulali ekyakulya ifyesu twakula kwala ifyesu ikyakufwala nomba tusambireko kyakulya nkikyakwalesa twakikapa kyebo kyakwalesa nomba twalikibwa kutira ikyebo kyakwalesa ekile kamwina kristu umwina kristu pakukulanga alisi pakutyali kyakwambire okukula alindire okusambirisiwa pamulandu okukana ikiba ti abantu bandi baloba osiyako besi abantu batoboloka pamulandu okukana ikiba ikibatobokera tabesire ekibi tabayenishiwa ikyebo kyakwalesa ekwe ekyebo kyakwalesa kirekulonga ekiru kutalulupampanikwe pano kabunde natukulake bwino amba tuyirabo okukula n'emitima y'abantu ikyebo kiringire kayingira mu mitima y'abantu imbira nsuma iringire yasabankana ebisinde kiratuleewamya ekironganiro n'emitima yetese twambye okuwamya katwambye okwenda okulya ekyakulya kutufikira twakulali ekyakulya kyesu kuti bamberengerako 2 Timothy chapter 3 verse 4 chapter 4 verse 3 2 Timothy chapter 4 verse 3 emkwani emkwani bayo utakirenga opere bemini nabezo fili kuti bayimaina kulo fili kulia kwati bati kulisteiresa ili obana kashi bakafwaya ukumba kuma umeunga umuna moyo kalemba akukutira ati kuleise taimo Paulo alembera Timotheo kuleise taimo iyo abantu bakafwaya kusambirisiwa ukulishiwa ibyakulya kye balefwaya kuti bakonganya natotera ikisyakulya nomba abantu balefu okulya bamu mukironganiro kali leero balebula n'amasambiriro ayabasuutingine ayalefeeza emembu kyabo ayalekingirira olubembu lwabo okukibimoneka ikukyekingi mulopesa mbalyesonde nakibira embira nsuma yabuki kumbe mukironganiro embira nsuma kibirwako ke kyakupeera abantu foswop nangu isubiro lyabuki okutira ileero mwala apaalwa namba omuntu kuti wapaalwa kyani oli mu butende
omuntu bamukera kosa kuwala kwate ekisuuko omuntu mutende ali mu butende nani oyingatema okuyawo ku omutende takwalimbira nsome yakyakine nakulya kuina abantu eko baleswaya nabakira bekoba obusinga bamona kirya bamona okoba emasambira leswaba nani ngaifwe amatontonkanye yesu pano pabunde nasoba kumile kwa kapesha na mufira mwaino yalekana ushatukitule ifwaile fyakulya kyesu fweka ushatukitule ifwaile mbila nsume isutimina ifwe ile siseme mbushi yesu Paulo atuka kulisimo wiki lokutira bakakolonganika abene bakakambirisha babobeka eyo nesyakulya isyakubakambirisa totire pilibula abene bakulayirisha amashiya bwerere muri Yesaya ukwama kitwakulayirisha abantu balekuwatyo kwitwako fyabena Kristu lero bwina Kristu bufundisho bwabuko baleko nkamafundisho yakibanda kayo dakufene kukibatoloka baya muri chapter 3 verse 1 Tunfo imbimirire emkwai Bakake mko emkwai natokera ati abatema okwangala okutisha nani okutemwa ikyakwaleka bakata obufwayo bwakwaleka bakwaya obufwayo bwabo Mwaneni kyaba obufwayo bwakwaleka okufwaya kwakwaleka kyafwaire tempere yakubalira konga ada wilio akuliri okuwa alinyerera kwa tubushuka yakuliki ukakwa alipela na advice kuliki kyomta kuti wali yako ni kupekanisha kingi lero kuliki kekwesha namba ada mpakubonyesha obufwayo bwakwe na Eva ubwa muntu ubufwayo bwakwe Adamu afika mkuwa sisi abika kwa obufwayo bwakwe na ifwana nelelo tulebonyesha obufwayo bwesu kukana kwayo obufwayo bwakwe kabisa para kikamyeushe Eko tuletwala mibiri Yesu, eko tuletwala abatontonkanyo Yesu, nikuma tontonkanyo ya kibandaki. Abatontonkanyo Yesu, ya kowera. Ikusheni kila umo tu ikushe muno. Usha mubiri wandi, ili ndi mubu mfisoro, ili ndi kwa public. Abatontonkanyo ya mapange yandi. Njabo mpiashani. Uselesa ngalo nesabo kidatari moguti. Ili nsori yako tarishi bato kufaya kumuna. Pesa mbali yetonge uwarungama. Usherira mbona ko. Nangulimo na mwesheko era mulini. Mwishilo kutira. Bari ababana kashi ninsheko mulinga limona mwesheko era. Tulekolonga ke muno tuitwe fyati tulonga na pabunde unde arena Kristu. Ito tulefwa hapo kepalia. Lishi nake kuli Kristu. Lelo ite tulevika mo. Ita kusambirishwa kwelene. Tulevika mo fintu kile chingirira. Ime mbushe sukuti shikakulwa shimone kakubantu. Lelo kuli lesale shimona. Pamuna nuna kashita tusele. Tuaya. Tuakula ifika kwelene kia kufuala kiesi. Vayo takutibamberengera ko 2 Timothy chapter 3 verse 5. Kuteneke bachiba. Emkwai kumone chirongani no ikire kwala kofi. Emkwai. Abo peneke. Atikuba besashani. Taluka abantu abale moneka kwati mbaka pepa. Lero abafana makayabu kapepa. Appearance kunte wale moneka fienda bakapepa lelo makayabuka pepa yali kitashani bali yakana apande kusaba yote tukamfanya kolimo Mateo chapter 7 verse 15 Mateo chapter 7 verse 15 namba abantu balandi hapa kuli Paulo ati wale moneka na limo ili pepele no kupimika kwabo wati bali mushibaleka lelo bali kana amaka aya kwalesa Terena Kristu, wakwele kofie, wamune ngabalati, uyu amune kakwati nikapokole isi akwele. Usheni isi nikapokola? Isi akwele,
tukalene ko kuli nani atibale muleka kwatibena Kristo ikile piula tibena Kristo ukufuala bakweli obulunga bibakwere ule para kwatibena Kristo lero tibena Kristo usepali ikiro ngani tilo lomba Kristo kwewati ine nakula ifika mkwate ko fyeshina byolo ubulungami ushepo mwaba ushepo naba ukwima kwanje ko ndayire leko kugenda imba kuma panshi ya mutima wanjye ngulifire kwesa ukushimika ndashimika ushakulifire kwesa panshi ya mutima wanjye nitaka mwenye kuti epa ninafenyo wakali aba abantu ukufika na mutungulu shigwandi ushakuba active member na ngula member lo achinjiro mchiyonganino ushe ndepende wakali aba abantu abale muneka pyaba imba lelo bakano kuchibo ubupimbo bwakayena ubakwalesa bayo de kutibambelengera mkwai emkwai tumone ukufuala kwa kayena emkwai apo pene pe bakereza ati kaya ndiri bakatisema babo nemo kandi bakatesema ndekwa na ipo tuibike kwa bonse senjele ni kubantu abale moneka ngabena Kristo ati bale moneka kwa tinimpanga lelo mukatinimburu shansi ikyakutakanya kiri kwati ninkala mwire nibira mano yaipaya ibanga ero yafuala ko kumutwe kulya imwaka tari kwa pia akapa mwakalaka ibanga ile mwaka mina ero ya milanga makalai ekena ifobamo twaisa mukuba tumoneka ngabena Kristo twashika patiro ngano kumalanda yesa batishwa ngabena Kristo kumatishwa tubondera mo batishwa ngabena Kristo isa mukufuala kenge jacket titini ngatuwa kuma tuwachitashani ikina tuwalembe shako ke liyapa munde umwina Kristo liyapa akapesa umwina Kristo namba tesi alekuaya alekuwa mulembe shechina lenu muchilongalino chapwa Kristo mwiswala ubulungami bwenu awe swale ni ubulungami bwakwalesa akashitalikalokeneyoni muchimulepema ikemule ufama shuyele isakuli balimwe tapaka benji taimbi ineko napila panonchakala munapo chitumbi chaima kwa tinazina muntu nikuti kalonchaka mune ngati wengika chitumbi muteki kayamba kofesi ya pile kila kimulini inishikafyo muntu akwata niliyo eli alino mweo ili akuishima mokwiru kwa kutila kwenda ile ndemuneka na imundi pete mbere eli awa ili akialua kumusana okwa Adamu nomba ndindile kutobololwa kwa iswa mwishi kushika tupani Kristo ndindile kupokera Kristo Yesu kiperwa maka ya kisho mwana wako walesa kukibamberengerako irembo muri Mateo mwini wetu mu chapter 6 verse 1 kukibambweke zishako ati kaida ni kuti mutapya bulungami chenu babuna nduna pamenso y'abantu kuti batimone ati kumona kuli bene ati ngamwatiteti nisamo kapatia kiramu ito balela ndapo apa kumoneka ngomwina Kristo kumenso y'abantu ili ndi twalikuwa tobu bwatya tunakila kusana abantu banensu kuchilalesa ile twafika mukubembuka ike tulone shako pye abagena limo ipandu ate nangu ama direction ko twaishwa pyo kulolesa kuno kuwe south ku east ukuta tulone shako tulone shako mselinani alembona kuno ku east takuli wewe ngudu chinikia bwino kuti nakati msonza kwa tafadi ulembona tulalabo kulolesa kumulu kuima mukati kuli umwana mumuntu solo watiemo twakwata ikile biblo kwa tuwina Kristo wetu wakumonake kubantu nombalesa yema tempeli alefwa bakapepa bakine bakumupepera mumupashina mumutine abashiri bakutuishika pamula nuna kashita katwende teritolo kawinde
ikisomo kya namba 4 kyakulekeresha obuyimanishi busuma bwetempere apapa kikomo twakimanyi kwa buyimanishi bubi bwetemperera nga bwakirongano twaisa pakirongano twayimanyi na bwino usekimone kashani kuti bambelengera kwa vena Exodus chapter 5 verse 22 kushuka mu 25 Exodus chapter 5 verse 22 kushuka mu 25 M-Kwai ati mwana kashina kile ni kubalume benu nga kuli shukuru ati chomulume emutu wa mukashi bapelele pia popeni nango bende bapulishe ati na Kristu emutu wanshi uwalukuta bapelele pia popeni natokera ati mwana kashina kile ni kuisa kubalume iko baipusho mukashuku chita utitenshi kuna kila naomba nini leo kwa basi nangu nini sasa kwa basi hapa Alex yangu kashine kwa mweleka kwa kirongano na imwe bantu abantu abanje kirongano so bale kutoka basi mwelu kuta mwako Kristo mwe kirongano cha bunde mwe cha papa pesa mwe kirongano ikapati punga na kile ni kuli nani kuli Kristo naomba yanga moya ponga bwino ya pinka na mwe za chapter 4 verse 1 kulia aba kakema kiratoka ukupera makambisho nani umurume umwauni ukufaya kwa leta kwa kutira umutu wanganda upera amakambisho kwisa kuchironganino so ichironganino ichakulo bwino ichirenda bwino pano pesamba lyesonde sintu kirena kira ubufundisho kwa Kristo sintu kirena kira ukutemu kwa leta sintu kirena kira ukutemu kwa leta kwa kitapo kushinga rondolo lwacha zake love kutemu kwa kishamani kutemu nshiko kutiremuna eko chirongano kirena kira kutibaberenga muri Yakobo 4 verse 7 uko kutemu turemuna kuna kira kwa kulishukuru Yesu Kristo kutibaberenga emkwani ekutemu uko turemuna emkwani Banganda, umukashinga cyana kiromo ume, always para wa problem. Ite singa tekikumepo. Kishinga, ama yene yaskashani, yana bako. Ngata kwabo kuna kila. Na mukirongeno kwa Kristo, ikonga bila Kristo amuto wetu. Takumuna kile, ama yene tayakula kwa takula balibiri mu membo. Ya Yakobo chapter 4 verse 7. Echo lambeni kulilesa lero kane nikatebanya nao akakulumuka kuliki lambeni kulilesa na kile kulilesa ukuna kila kulilesa sawa ni automatic nangu siperu akipa yape nuko mwesi ya kutasha nyako satano kwambo kumutuka paka tikamweo wenu iyo akulasika no mwenko no mbanga tapali kuna kila kulilesa satana kutami bombia kieti bombia paliponte Nenguru shishalinga ukuingira muri barimo kutishambo kusangwa nishi safari kuna kila muri shukuru Yesu Kristo kale sikiro ngana tachi kwa mwino takwa taka kila kuri leta no kuna kila ufundisho kwa leta no kusema kwa leta ya kusema kwa mtikisha awe kutibabelenga amalumbo chapter amakinda chapter 9 verse 10 Kibabere nambo. Hebu kwa hiyo. Hebu kwa hiyo. Na totela. Ataka china kwa Yehova entendekelo ya mano. Kali kironga inota kwa taka china kulileta. Kile isonga kironga inota mano. Nishatopeki muku kwacho omwenso. Kironga inota kwa taka china kuli Yehova. Kile penzo nge kironga inota kwa ta amano.
Chirependerwa nalimo palukutana ngu chirependerwa pa muntu atumpa uwakulire pa musensenga ayo amashiruti mwafuna muri Mateo chapter 7 verse 24. Ajo chirependwa kandi kukulwa kwachiko chachikulirwe peri weli ni Kristu chikulirwe pa musensenga instead yonso mwananga wapupa kuchichawa ndemuna kwati nakashitaka yakalenda twatulesondwela ndemunere mbuli yakulekeresha tuli milandu chapter 7 verse 11. Chapter 14. Ekyo Solomoni akuishishe inganda ya kwa Yehova n'inganda ya mpumu. Atotera baperere kyakopeni. Ati ekyo Solomoni akuishishe kukule tempere. Namba ili tempere bambo okulanda ko Solomoni yakendekwe kuli David. David ewa kwetama pange yakukule ili tempere. Noma yasapostambilo nzamfatu milandu tumo ali mukenya ukesa kutirisha ukukula kwa yama tempere na mkwa ili tempere ni nani? Ni Solomon. Noma kwamba kumona papa tuakango kutira ati Solomon panuma yakule tempere akula liye tempere takulile kyalabana kwa chinkula kwa mashuya mwe yambo kutoka kuli Yehova apera kwela ambo kulilesa ukuti owe nomba letekyo ala sosa ikiri ngiro kubete mbele ya kulwa tubakonkanya na kyonse ikyayishile mu mutima wakwa Solomoni kukushika mu nganda ya kwa Yehova na mu nganda yakwe akilengere okutunguluka akaleya. Okay. 12. Eryo Yehova amoneke kuri Solomoni kubushiku n'okukira kuri wene nimumpeteko lyobe ninsala na pano panju kukubenganda yelambo seji nganaisale nyulu nempula chayakareko kabiri nganaeba makanika kukubye ekyalo kabiri nganatume ikikuko mu bantu bandi n'abantu bandi abo ishinga lyandidayikwako bakanakila ng'abantu bangi bangireka bakene 14 ng'abantu bangi n'abantu bandi abo ishina lyanji lyayikwako banakilila bapepa bakwaya n'ekintu kyandi n'okubwera mu mibeere yabo ili eyo ine nkompwa mu mulu nkalekerera nakumembu kyabo n'okupokya ekyalo kyabo natotera amashimi n'okuberenga okusuma apani Solomoni nombakusha kule tembele linakule tembele Solomoni tene chumba tinakula ama tontonkani yamu mwesa kuli nani kuli lesa eyo akukama ambo kusasa kuli lesa na olesa amu atuka eyo akasokutira ati Solomoni ningufashe watu kane chikifulo inchitumina ukubange chikufika kyelambo nangu eko nimbala sangwa nomba Solomoni uyu abika polesa ma condition mbachako bati abantu bandabai abetuwa personal yangi pali lekola sati abaleitwa personal ya wina Kristo pali lensa kilo sati abaleitwa personal yako wena Israel abaleitwa personal yangi bana kira esi ya sibabu bana kira ikira kiri mlokoba kibambo kuna kiremi bele ya kwalesa na olesa alinokuntwa kuma pepo yabo nokubelela ukulu muchibwabo tete twambo kusanga ikirongano ile sakulwa kulukutelo lwakulwa abanjilio bakolongana ikiriko kustagiva kuimembushabo ukwemererwa kwamembushabo kifire cyakuma muri rena lesarelele takuti tonse tobalaso techakota pakati ka kirongano tumfike kuri lesa kano bakwato kunatira kuri lesa ukupampa niko ka kirongano kire twatambirira ko kutira kifire cyakwato kunatira no kufwa ekintu cyakwa lesa ndakati kwa cyaki kufibiri eko kire kirongano kire amukuloba nangusinga kwata abantu 10,000 eko kireye kirongano ikira mukuloba gatamuli okufunisha obwa kwa Kristo Yesu gatamuli akatira akakwalesa tamuli insta ya kukwaya kinto insta ya kutambirire chemo cha kwalesa ninki eko kireye kirongano kira mukona ika takwali eko kireye na ifwele ne pano kabunde
nga tutumire kwasifunkana makeekya palamire kwemubalira otumire kwakapesha ekirunganiro kyeffe kyakubalirako kibe isi yaebererwa kume mukabiri kikwaye ekinso kyakwaleeta nokunakira ekinso kyakwaleeta nesingi kikalundwako mwibukira kristo yesu aleesika okutiira ki balenifuwa eri bufumu bwakwaleeta nakiyonse ekikashara kikatikashani ikikankala kufuwayo obufumu bwakwaleeta bufumu bwakwaleeta kyakuserekirya kyamwaba ekyabuliramu kyonse kyali kumana kyamwaba babirikati ati wamukufwayo obufundo bufumu bwakwaleeta kyonse kyali kumanya kyakumanya musango nti tuletimona muti mpasho mu gadeni obu eden mwibala lya eden yesa alengere kyonse mukija kyakumanira eribakosa mu muntu atikabimone kyakoba kyadamu aleetibwa mu byaleetibwa adamu ambiri okupiba iryo bamwe bati fuma mwibala lya edeni kabire wisira tuko wakulayo okwakulaleeta mwiribe liita iryolo isira tirimulokoba kirya edeni nabufumu bwakwaleeta tamwabe kyakusuliramu ekitonzi pakirong'aninoko tuli tubise n'amaka okusambirisa abantu kinene kisinka muno omusalo katanalenga ngatange enkalamu okung'ang'ata kwakotelesenda ky'abantu mu bulalelale n'obutende engire mu masambiriso ayabupya yakonawula abantu n'enkuta wena ndemona akashitatu apishamu na 5 minutes lero amashuri yakulekensa paka twakira samirisha kutinate mwana abebulako twakira pabukule bwetempere ebyone kirong'aniro epo twakisambirishanya mukikomo kyakubalirako ukutendeka kwetempere twakimula kwali adamu lesalekanga adamu bufayo bwakwe ene kikomo kya namba 2 epo twakisasambirira okutobeka kwetempere ikyo byayishire tendeka okutobeka ikya namba 2 apapene twamonako na hope nangu isubiro ibyo kristo aliyosati nkatobolo elitempere nokulikula munsi kushinga kitatu nokukulwa elitempere lyankulo lyanyumikwa lilelo lela keimu okukinja okuba ekirengo kitya nga liri etempere eryo kikomo kya namba 3 ubwimanishi bubi ubwetempere apo twakisaabula Isaiah chapter 4 verse 1 apo twakibona abana kati balelombako fye okukwatako fye kina nekyakulya fyabo bakulayirisha eryo nabenya okukwala obulungami bwabo eryo kikomo kyakulekereka ekitwakibako twakirazo pakirong'aniro kyayinina bwino ubwimanishi busuma ubwetempere nangu kirong'aniro apo twakinyangena Efeso chapter 5 verse 22 kukamu 25 epo twakitambira okutira ekirong'aniro kikiba kyanakira kuri kristo ekibope bakitereka kubalirako twaisa mwibuku lya old testament nangwira kitingo kyakale twamona isi limo lina eryakunakira emuliri muli 2 chapter 7 verse 11 to 14 ati nga abantu bangi abeeta peshina lyangi nga banakira nkonfa kuli beena nga bafaana ekintu sani kabiri nkabeerera amampulu yabo nakyonsa kikawama nkakosa n'emisiisaabo n'ekisabo kyabwe kyofine kansi ate twakirasambirako leero era mbo lyakulekesa oli nga temwakumiseera kuti mwayabeerenga mwebene kuŋŋanda okusokola chapter 3 verse 14 papa 16 apo ab'amashibi ayaleelanirwa ku kirong'aniro kyakulekeresa ekya namba 7 kukusokolola ekya lodias ikyaleesesa okutiira nkakufwisa pantu wakaba ekifulefule nkakufwisa lukewarm ukukaba ekifulefule unamufika tawukabire tawutalere ukukaba ekifulefule atibalebene muleka beena kristu ebyo futi tebeena kristu lesako emisango yabusaalo kuteiki balesangwa sandeta buli problem monday netu yakyala leero mukati beena kyalo bale muleka okukaba kiriri takwaba okubombere kumukiriri kukusokola kwa kristu kusokola chapter 3 verse 14 kukamu 16 kwaba mashiyako bati nkakufwisa takwakaloka yapere milango yako bati nalekekyo nekyo ayamashirutu wakumisa namuni makeyo epo kristo lera ndokwe bati awe bambi bakula kusokwe bati tuwaleke pamwishina lyenye okutanki engulu namba chini shetu mwatilepele kitabu shukuru atela unka miasukati nkakitile chani chamishire ayamashiwi yalipamu lesamu inowashiwa kusambilishaka pale chebochi amen namugawukende kyokwenda mbale tunakekwesoko mbatuleu kukireza bakayauta ibumba yakula nkishiba omusango mwala kimwenamo uwaku nga sintu twanfa kwena baberenga irembo lyakubalirako
Ibyasoma muri Mateo chapter 28 verse 19 ukufika mu 20. Apato seri amashiya kwa shukuru Yesu Kristu aleba abasambi ukubapeera omulimo ukusosa okutira kabiri nikalengenya abantu okuba abasambi muleba bakisha kabiri muleba kufundisha isho na mifundire nga twaisha okufungulula bwino besi irirembo lyaba kuchironganiro chonse chirekurwa ichitirana ngwisa pampani kwechakali emu ya chironganiro chonse nangu mulimo wa chironganiro chonse uwakubalirapo yuyu Kristu ashirika lile nikalengenya abanko ukuba abasambi kandi pabushiku bwa lero imwana inende kwa tusambirishanye mukwangufyanya kamutwe uletira nangu ulesoso kutira ubukule bw'etempere eryone kironganino ubukule bw'etempere eryone kironganino emutwe twalaenda nawo nomba eko tukweta akashita akalinga ndefwaya imwe naine